जिंदाबाद डॉक्टर तलुलम रोंहान जिंदाबाद डॉक्टर तलुलम रोंहान जिंदाबाद डॉक्टर तलुलम रोंहान जिंदाबाद डॉक्टर तलुलम रोंहान जिंदाबाद alang lagi matha ke mesena job pensi pinya Kaki, na tumdare pian, ascending bed, isi bed, laso kacing tiga jathan, ningkar siang mong pen penan kitun, awal saya nang tum teglong di don maliatum, iletum, kopiah poloma, karbiango itum kapapiho, penor kapapran yang ipulong te, bore luar saya penceng lo, rom rup kedam kewa, awal saya ke mesen ber, laso kelone ya farman penceng lo, non wang bom peneton, meeting result abe kampro peneton non ke chon thujet lo, karbiango meeting percentage je 82.6% an meeting result itu nang lo normal itu. Kopiah polen tom momsan beto joine pe, insam ni na joine pe siletom. Laisi siasa yang dengan itu paprang dum bom lo, hempek tadi itu hang bom lo dah, development account tadi itu claim bom lo dah, hempek lo le kota mele itu, tet special tet kau na tum pan, orang luar saya pihak kamta, itu tum claim bom dah don marli, hempek lo le kota mele, mohen tadi itu, nabi pihak pimpura lo, isi ben, tapi jual siasa yang dengan, itu tum claim bom lo dah don marli. हटमाने और राय सकल सीएम इंटरेक्शन की भी नीली की भी थे बांगेला पोइनो ये ने तुम से नीले तुम भान लगे पे हाय पिनी नोमातिया कंसेंसिया रात आहिर जुमिया जोइने पेंसी इतिहासी तमे बिताहिनी डाक एमसी मान लो डिप्टी चेयरमैन मान लो ये मान लो डाक ना तो आहिर जुमिया पेंसी पिनी dak Dosing वहाँ के आए तमे मिले मान लो अमर सिंह किसो के आए तमे चुके दामता सूरी प्रिया बात से के आए देरा वोट ने तुम dak अमर सिंह किसो भांता वोट इवेंट पे आए लो लासी नीले तुम दारा तुम भान फेरे ने पिन पे ना तुम नंगा जुजिया ला बना तुम पिन पोलो ना तुम किसुं asan dengan doan, tower penceng lo, kijunalang penceng lo, school building penceng lo, auditorium hall penceng lo, banduli hall penceng lo, open stage penceng lo, ahin pen, sayang dengan picunjia fancy, karya lo termas council lo, officers ke doan, darah tu teknologi ram dat lo pumohet, sim tarok, dadak, object of the meeting mate. मैं के फालम थे ना तो बनन था देख लो दोन मांग लिया तो पीड़िता के ये कर जागलो पचिंग धुर्जा फा नींग के हाँ तुम तो पुरोंते कर जागलो और भान ये क्लेम जिया नींग के हाँ तुम तो पुरोंते कर जा खाए तुम भान ये क्लेम असाइंग देंगे पिचुन जा तुम नींग के हाँ तो पुरोंते लड़का सी तुम चिक्की जे था नाम को Song cedong nam dia tak kepene BJP meeting kali, pene political party meeting kali karbiala autonomous council pen public interaction, mana rat pen cingki cethan cimung na puasa yang dengan sikit tengok. Lada ke party dorong cipu pin pen, song cedong je pin pen, nomatia konsensi arat kisung isi pen. Asal ini kepicunjia fancy pini cethan cimung na pu lasolam tesi pini na tu mana kehang lasi pina tu ning samping da waktu malong pini cethan cimung na CM interaction program malong agrapet 6 FP Parliamentary Consensia MP Omar Singh Kiswa ke hai lapen ke
Karbiang Autonomous Council Speaker Raju Tisa Kehai, Deputy Speaker Abhijit Kaur Kehai, Pendang Lok, MLA Bida Singh Leng Kehai, MLA Dorsin Roha Kehai, Tim Karbiang Long Long Kam Nangklem Nurapet, IE Makehai Kehai Pidon, MIC Kehai Kehai Pidon, Board Chairman Pidon, Nili Chief Advisor Alvin Terana Kehai Pendang Lok, Ili tum kacing honai ningga jethenai pot bosri Dhaneso Intia Kehai, Karbiang Autonomous Council Secretaries Sim Taro Pendang Lok, Joint Secretary, Deputy Secretary, Officers Kedon, Lapian Kepinidak, Kacop Hapon, Man Kedo, Ronga Sara Kehai Tum, Sorkari Gambura Kehai Tum, Lapian Song, Kejapon, Karbilo Kacara Song, Amai Pu Lapian Konjun Bang Bencenglok, Song Kedon, Lapian Gini Likacing Honai, Nomati Konsensia Hin Benkeba, Epo Purun Nepaya Purun, Sarpi Sarpuri Soejang Dirpojirpi, Kipi Giti, Aprang Sinel Tuapan, Ineo Nepin Lakau Nepin, Kacoro Lapian Kardong Pajirilo Kardong. Don Mali Atom, Dapini Pipola Atom, CM Interaction Kipi, Nili Kipi Athena Gela Pueno, General Tum Senile Tum Panaga Pehai, Pini Nomatia Consensia Rat, Ahil Jumia Joine Pensi, Ikasi Dame, Bitahini, Dak MIC Manlo, Deputy Chairman Manlo, Chairman Manlo, EM Manlo. Dak Naik tu mahir jomel pensi pini, dak Dorsin Roha Kehai tame MLA Manlo, Omar Singh Tisa Kehai tame Chuke Damtang, Suri Priya Batsuse Kehai Dera Vote, Ne Tum Dak Omar Singh Tisa Bhamta Vote Event Kehai la, Lasi Nile Tum Dak Ra Tum Bhan Phere Pin Pen Na Tum Nangkan Jujiala, Bana Tum Pin Poro Nantum Kisung, Asan Dengi Doan, Tower Penceng Lok, Kijunalang Penceng Lok, School Building Penceng Lok, Auditorium Hall Penceng Lok, Banduli Hall Penceng Lok, Open Stage Penceng Lok, Ahin Pen, Sayang Dengi Pichunjia Pansi, Karbiang Autonomous Council Lok, Officers Kedoan, Darnal Tumathengno Sivam Dadlo Pumohet, Sim Taro, Ladak, Object of the meeting mate, Mike Palam the Nakaman Thadiglo. Don Manglia Tom, Pirida Ke, Jakar Jango, Paching Turja Pa, Ninga Tumdo Puromte, Karjangora Pan, Jaclem Janinga Tumdo Puromte, Karjakai Tum Pan, Jaclem, Assign the Pichunja Tum Ninga Do Puromte. Ladak si tum Cingki Jathanang Po, Song Jejong Nam De Take Pene BJP meeting Gali, Pene Political Party meeting Gali Karbiang Autonomous Council Pen, Public Interaction, Mane Rat Pen Cingki Jathan Jimung Na, Puasaing Den Siketeng Ho, Ladak ke Party Thorom Jipupe Pin Pen, Song Jejong Je Pin Pen, Nomatia Konsensi, Arab Kisung, Isi pen, asal nega pichunjia fansi pini cethan cimung na, pu lasolam tesi pini na tu mana kehang, lasi pinara tu ning samping da. Ma bhartor rasti keha, je Karbiang Longo raje huklu jati janogosti, huklu dharmolombi ke amak ahirbat dise, karon punput rasti itihak mane Karbiang Longo 26টা MIC সমষ্টি এই 26টা MIC সমষ্টিও আমার ভারতীয় জনতা পার্টি বা টিম কার্বিং লঙৰ ভোট দি জয়যুক্ত কৰিছে। কাৰ্বিং লঙৰ চাৰিটা বিধানসভা সিট আছে, এই চাৰিটা বিধানসভা সিটত বিপুল ভোটত ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ দিছে। সাংসদ 6 ST পাৰ্লিমেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ 1.5 লাখকৈ অধিক ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ দিছে আৰু সহায়তা কৰিছে।
মূল্যৱান ভোটটো আমাক জয়যুক্ত কৰিছে গতিকে আমি ৰাইজৰ যিবিলাক অভাৱ অভিযোগবিলাকক পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত ৰাইজৰ ওপৰত মনত খোলাখুলি তেওঁলোকৰ ক'ব পাৰিব অভিযোগো দিব পাৰিব পৰামৰ্শও দিব পাৰিব গতিকে যিবিলাকৰ অভিযোগ আমি নোট লিখিছোঁ যিবিলাকৰ পৰামৰ্শ সেইবিলাক আমি ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ সেই গোটেইখিনি সমস্যাবিলাকৰ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি ২৬টা MEC সমষ্টিৰ সমান্তৰাল হিচাপে ডেভেলপমেণ্ট কামবিলাকৰ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি ইণ্টাৰেকশ্যন প্ৰগ্ৰামটো আমি শেষ কৰিম।